ole thlirtute in zawa in chibai vek ule don chom chu conspiracy theorist na an theory ron soichin la tak tak zinga pathum karon soidona hengan theory te hi keima ngai dan ani ho lova theory omzia sha chanin in shithiam mayanga keima mi mal ngai dan karon soidon lova theories how thil soi karon soi chong ve mai don ani keima ngai dan le mu dan ani e tina ani lovania chu wangin ngai thak dan tok in lo thiam nge ka be se conspiracy theorist sam takin NBA hi chu sitana lelna hmun le mi puite athunun theina le miril ru ane theina na ahman ro man zinga mi ani anti china NBA star zinga po hianin sitana rongbol tu le pathian ang maya nei tu hi an omnal to ti nan soya chu zinga chonin Michael Jordan le LeBron James ming hi soilan ani fo china ni ani pani hi NBA star zinga chonin a berpol ani nge ni kha tin NBA star zinga hianin Christian player la takmai Stephen Curry la ni se Christian pa khovel mun sang sanga Christian ten America rama ro re si anti ngoi Donald Trump do dal tulang sar tak zinga mi le president achanga peithak du tulang sar tak alo ni ve boka mase chung chu da chatai la tourist to thukel ber ero NBA hi mi du te emo thunun thelani ti ani thunga NBA player zinga hianin robot ang maya control an omchin ti nan soya azunga za chu an soilova mi chen khat an soina ni NBA hi matrix omnge ni ti fi atu pakhat ani an ti a NBA players chen khat hi chu matrix how control ani anon ti na ni machine tak tak ni loving clone mayan ni anti na ni ber chu chung theory sa chuanin heng video te hi fi anan anon mangboka video karon tarlan hi chik tak le chiang takin lo en ve ma ula mak chu inti ve thawang edit ani intileti lo lam kha chu in mi mal gai dan le mu dan lo ni phot se heng video te hi edit ni lovin atak nge ni tia tourist nanon chop chho ero ani thunga player pakhat chu ballman atum na lama ball chu man phalo tur chiang sa ani line aba le lampang chu aron seibik thut maya hei hi video po aron lang cha hle ni tin ball chu ban phakin a score pha nge nge a tin video dang hian en le taila basketball player chen khate chu an che dan le om dan ain ang thap zel mai ni arwal thapin thil an tia conspiracy theorist te soidan taka chuanin mi tu te emo ina an thunun hi an ni anti mishing tak tak ni lovin robot tu te emo control ang mai hian an che a heng an om dan le thil ti ain ang thap zel mai le ain rual thap zel mai hi thil thleng pal ve mai ani lova matrix how thil ti ani a tin clone mai an ni ti siang tu ani anti conspiracy theorist te soi ang khanin clone an ni zia ti fia tu ni inin sheve em nge nia hei chu thil thleng pal ve mai ni an thil ti ain ang rual pal ve mai ni in ti jok video te hi uluk takin han en ula thil pa ngai ve mai chu ang lo dewin in sheve em amak veria ven in sha em panina chuan Joe Biden ania conspiracy theorist hianin US president ni lai Joe Biden chungchanga hian soineu an nga viau maya thil ni thele oi om tak tak te po atamani theorist chuanin tuna US president Joe Biden hi clone mai ni anti a ahma Joe Biden TV le news vela kan pu fauchin nen khan in person to takan ni anti an mail an chongdan an chezia thlenginai ang lo vel ve kan anti a tuna America ram shwai tu Joe Biden hi chu clone ve mai ni in Joe Biden dik tak zok mail an pui ve de urewa siam aluka like ve mai ni anti ni a thalak te po aron chop chhuwa ka chung an thalak ron chop chhuwa chu han en chiang ve ula hei hi en wangwang ula ani nang lawin ti nge danglam na aum lawin ti zok thalaka kan mu hi Joe Biden ve chu ni a pakhat zok hi chu president ani ma mi ani a pakhat zok ero president ani nu wa mi ni thung tin he thalak hi a viral to nge chu mai ala ni lova president masa Donald Trump po in Joe Biden mail danglam le lutuk le a che dan velte a chong dan velte danglam ta chu alo she ve ni clone ani chungchang vel po hi soitur alo nga ve hle nyang chu interview na vela mai nei tak takin Donald Trump hian alo soi ve to chin Joe Biden hianin adam ti te hi ala in she ve rengem Joe Biden meli adanglam hei ka shil chewangai mission hlak ani a mel adanglam to a che dan ti adanglama ahma ain a chemuang to boka 1% jo ti in ka ko ti te in nyal ngan tak takin alo soi ve to chin a campaign lai po in Donald Trump chuanin Joe Biden a chungchang hi hetiang hian alo soi to a ama tak tak ani lo mi thunun chop mai papeta ni aron ti to ni you know it and I know it
Joe doesn't know he's alive. Because Biden doesn't know he's alive. Biden doesn't know, he doesn't know he's alive. Now, I have to tell you, he's a different guy. He looks different than he used to. He acts different than he used to. He's even slower than he used to be. So I don't know, but I call him 1% Joe. Joe Biden is a dummy. It's not him. He does. He is. Michin khachuanin hei hi chu Donald Trump and Joe Biden ada hniam zia lan tirna na asoi vel mai ni a afiam tu tho ve dan mai ni anti mase chu tiang chu thil ni dan ni ta se tinge Donald Trump hianin Joe Biden chungchang le tuna kan hmul le shat phong chin US president ni lai mek hi Joe Biden dik tak ani lova papet mai ni ti aron soinon sik mai ni engamoni hi alo om ru de uzok ani mai lo mo engemoni keini mi puila mina kan sha thiam ve phak to si lo le rin harsa kan ti tur mmc mase thil thleng lai mek mi si alo om ve deu ani mai lo mo ti chu mitam tak zona ani pha nangni enge in ngai ve dan enge in mu ve dan Donald Trump khan khang thil te kha Australia ve mai nge Donald Trump kha awang ve mai nge nia Joe Biden hi clone ani ti chungchang ve la han enga mo fel hel deu hi alo om ve tak tak ni nin ring jok in ngai dan te comment section lama in lo tar lang ve le donya Pathumna chon Kardashian sawan ni a Kardashian chung kolar zia le hausak zia te thilan ti thei zia le engkim mai antan akal tluan mm big chin zia chu in sha anga tin engpo han ti se han mol pho ve loi ma se an lar na hi a choi tak tak ngai lova an hausak na po hi atla nyam tak tak ngai lovani an lar mm ring zel thavani hemi te chung kwa hi chu an mak ve ria wani tin mei cherwal ve tak mai ni a sumlama har satna an nei lova chutiang makin mi palama po hian an lak mm boka an then zawchia atharan nei le ngai mai thin an lakani mase chuti rolin an kopui mi pa te reng hi an career achha zui lo le an ming chewaka mol phawna tur tam takan nei china an chanchin reng alom om lo lampang sha tur hi atam ta mm china ni Kardashians an chia tinan soi mai china Kardashians chung ko an chia te pon ti chin hemi chungchanga hian theory a om nge a alar vek pokani an soidan chuanin Kardashians thla tu zinga meiche pakha chuanin Armanian doi thiam pathum bula a thlarau a shala chumi leta chuanin chung doi thiam pathum te hena chuanin an thla te zinga meiche ho chu hausak na in zui zel se an nuna mi palo in lan ve thung te chu an chedong in omro se van doi na in zui zel se mol phawna le ming chat na in zui ro se chutiang chuanin doi thiam pathum le chu a in rem siam pui ni anti an thla te me chi ho chu moina van ne na le hausak na mitam tak shat lo an ni reng thenan le an nuna in lan mi pa te ro bing chat na mol phona van doi na in a zui zel theina na in rem siam pui ni anti a he theory hi alar ang reng vek bokani Kardashians curse anti fortune kha in sianga Cameron church hona chu he theory hi ni ye chuan Kardashians me chi ho nuna an kopui mi pa te jing mol phau ming chezui ti vel te chu han soi tai la Kourtney Kardashians pasal hlui Scott Dixit khan soi masatai la khapa kha ama chuanin businessman pa ngai ve takani a ming chana le mol phau na mm ane ngai lo mase Kardashians chung kwanen inzom na an nei nuwa zungol ve depression na wanga boy mm mai mol phau non ring mai boy na neu nga ta mm mai ani a career po in mason lam ai chuanin tlak chet lam pangkha apan lek zogani tin Kris Jenner an no ber chungchang po ya soi velela apasal Bruce Lani se meichia a aron insiam dei maya mitam tak achong via boka an lim lai theilawani tin Kim Kardashian pasal hlui Kanye West Lani se soi thuiwak ngai lovinin sha anga Kim Kardashian ne na an nei nuwa mol phawna shang boina shang an nei tareng maya Kim Kardashians ne na anin nei nuwa a career in hniam lam apana Kim ne na an boina po ato fel lai thei meu lova ko pui dang nei ve bok ma se an boina hi a fel lai thei meu lovani tin Kylie fane ina Travis Scott po kumsang ni song pariat borvel khachwanin che chathei tak mai ania a album te po in charta number 1 te po aron hauchin mase ani po tuna chuan mitam tak huat ron le ngei ani to a concert na tel thil chalaw a thleng thul mal phawna le ming chiat na anga ta hle bokani tin Kim Kardashian bel pahlui Pete Davidson po in Kim ke a date nuwa trauma therapy la ngai hialin omzuya
Kim Kardashian nen anin ngai zona wanga media lama changa negative comments adong na salutukle huat na le be na aton te chu atan thil patlang har sa tak tak ani china wangin therapy lang ngai hial te pun alo ombok ani ome chu zong zong chu theorist and Kardashian chung ko an chia hi adik nge ya thil thleng nge ya ni thil thleng me ka ni ti ti fia tu ta na anon pholan le anon soi chu ani a nangni enge in ngai vedan thil thleng pal ve mai ni enga moni soizom pal thei turaron om ve mai ni in ti nge ni ya om ve tak tak ania nga in ti jok comment section lama ti in ngai dan inon soi ve ton nia oi khati song kha tun chimata na conspiracy theories ten an theory soilar tak tak te singa pathum karon than chwale soi thei chu ni a heng theory pathum te hi mitam takina an ngai to zui ve vong vong ania ani ve thei tak takang an ti zui ve vong vong chin thil pathum ti an ni a enge in ngai ve dan ti te comment section lama in lo tar lang vianga in oi zong te ni em nge ni in rin zong ani ve vaklo comment section lama in lo tar lang ve donya ola thlir tu te in zawai chunga lom thu ka soye